abaturo bwa hati bashobangirirwe bwa nyuma y'emisera hamwe n'amatungo aho babire nibihaka sente okucwecerera Eshato eteire byaro biri kurenga mukago mu kagumwe kandi oruguto rukunywanisa MBARARA na buhweju orwakatoma candahi rutwirwa mizi nananye nyenka mchirona tangara nanye kumpurire mpume hinzire kurerugura mu rusozi nyonyurukanjirembe ntacyo no gusigaho mwana wanje amizi kuzire agabandizi wareba ahifa hagati yo reno mushazi ikomeneme kurire kintu koko huranye nubu tugire kugira si otere mugonde biramizi imbere nasohora bari kwa inzira biraheza kusya kurosoza kwa tanka rwatukumankenye yo sangwiza kwa tubyaho turi abahimu komuyika ibara byiza gebe mbira ki amizi bizanhenda kure muti ubwo umudramu ya Kashari amizi byiza karengor kindo gaterenze yashitogomo no mamurtaji enzuye zora zastamira hansi Eshato etwire na damu ya mizi National Water and Sewerage Corporation ebireherizo kombeka omurushozoru sosa inabenjitire toka funa nangu ekini hayine cyonga nicyo nazo kureba nabwo nayambwa nagumana indeba reba kureba ngo hariho sosa haha ninga kujya ntwe nizo nimpamanya naja sina vegetation ebirero na mountain hampa kunza kureba ndebe pipe n'yonga byo ne traveling from a kilometer here no basa kureba emtehimbo yebe koze resource ekoze solution tanks collection tanks biyeji yonke inabwa nampa abarebi ba TV West ahayi turi omusheru ya Karire omuruko gwa Kibingo omuri Kagongi sub county omuri Kashari no MBARARA district ahayi twemerero mba ku ground nahe kintu turi kweshaniriza ninga shece bayete Eshato ahi kitire eje twire ibintu by'abantu na nemisiri kandi cyo nk'abashomesa ba Kibingo turi na nabana tibiza ahabo kugira ngo embuto zitwekire baba batina hibakubatsa kuraba twabatuyoza kutandika exams konka twaremwa abebembezi ba MBARARA district bahika mwanyogu okureba embere jo kweri. First of all nikitwegesa okukunde kintu ekyo kubyara emiti okukira munonga ahabushozobwe noreba mizi hato kugatahiro majuga abantu ngwenu sofa itwenka district stakeholders abantu bona baba mu rubinda bombekero mu bisharara ni bateko kurugamo ecyo kitubireho ni cyenda twaza kuchikora tukwatanise na ministry zone ministry ya works ministry of agriculture disaster preparedness amwe na niya water abo kuba twaferwa amizi agutwabire tubombekise miliyoni 8 ahabwa TV West inde Evans Tarema